naše zlo. Ovo je srce moje već preživjelo. Dobro je da si dobro bilo čija da si dobro. Ovo je tek početak jedne fenomenalne priče. Moći će da se uđe, Šta je? Malo to puno. Pa danas sam rekao, dobro večer, Beograde. Shvatio sam pre 2 dana da je ovo definitivno najvažniji trenutak u našoj karijeri, bar što se mene tiče. Mislim, tako se nekako osjećam. Zato sam i uzeo ovo delo. Najvažniji trenutak u karijeri je bio vjerovatno, ako ćemo sada da gledamo onog trenutka kad se desila pjesma Dobro da nije neko veće zlo. To je bio najvažniji trenutak kad sam ušao otpjevo to za 15 minuta i kad smo onako svi shvatili u stvari da imamo nešto sjajno u rukama. Očekujem jedan lagano, mega, sega, mnogo veliki spektakl. Očekujem da ćemo da razvalimo. Arena, sad ćemo još malo. To je taj trenutak najbitniji u našim životima. Ajmo!